Danas mogu reći da sam ponosna, zapravo, zato što smo postigli, nismo postigli ono što smo htjeli, ali većinu toga smo postigli. Imamo krov nad glavom, imamo stvari u kući s kojima možemo živjeti, imamo kupaonicu u kojoj se možemo okupati, imamo normalan WC. Prije 10 godina stigle su u Zagrebu bijegu od nasilnog oca. Nakon godinu dana provedenih u autonomnoj ženskoj kući iznajmile su trošnu kućicu. Prije jedno 9-10 godina, tako. Tada je bilo najteže jer je zapravo iz ničega trebalo nešto stvoriti. A iz čega stvoriti? Nismo imali niti WC-a normalno, nismo imali kupaonicu, baš ničega. Nismo imali osnovnih stvari u kući. Morali smo spavati na podu. Pa u tom trenu sam se osjećala zapravo kao da je cijeli svijet propao, da jednostavno nema nade da ćemo išta uspjeti ikada. 8 godina mama Snježana je pokušavala pribaviti osnovne stvari za svoje 3 kćeri. Nabavila je spužve i deke, a onda je Željka napisala pismo i poslala na sve moguće adrese. Vjerujte mi da je ovo nepodnošljivo i da sam i sama pomišljala na razne gluposti kako bi se riješila tih osjećaja. Teško je svaku večer slušati majčin plać i jecanje i gledati njenu nemoć. Teško je gledati kako se polako s ovim problemima gase životi u nama. Nemamo ništa što je potrebno čovjeku da bi mogao živjeti. To je bilo prije 2 godine. Facebook humanitarci i ostali građani su se organizirali i donijeli im krevete, pokoji komad namještaja, donirali bojler, kadu i mašinu za pranje rublja, hranu. Znači, bez kreveta smo bile jednom 7 godina, 8, tako. Eto. I kad si prvi put spavala na krevetu? Bilo mi čudno, zapravo. Onda smo trebali spustiti noge dole da bi se digle. Prije smo se kupali u kući, u lavoru, grijali vodu na peći, u loncu, ljeti vani na suncu i na plin. Eto, i onda vani se kupali. Snježana je uz pomoć dobrih ljudi doslovno izgradila kupaonicu od doniranog materijala, ali i ono kojeg je našla u napuštenim gradskim ruševinama. Kupaonu smo gradili jedno 3 godine. Iskreno rečeno 3 godine. Napravili smo to što smo napravili koliko smo mogli. Ono da se ima najosnovnije, kažem, da bude nešto, da bude to na nešto. Ovo je jedna od onih koji su im pružili ruku. Gospođa Nana uz pomoć ljudi koji su se okupili u Facebook humanitarce potrebitima pokušava pružiti nadu. Kad skupimo prtljažnik 2 tih stvari, donesemo toj obitelji, predamo donaciju, tako da im onako malo olakšamo sljedećih mjesec, 2, da ne moraju plaćati sad još i te stvari. Da im se jednostavno samo malo olakša i da im se vrati nekakva vjera u ljude. Tako su dobile ono osnovno, ali i nešto puno više od toga. Dobile su polet za nešto bolje. Teško je to shvatiti, možda bi se neko u toj situaciji osjećao poniženo. Mislim, meni kao ljudi meni sada nose, ja sam jadna, ja sam sirota, ali u biti ne, to vam samo daje jednu čvrstinu, barem meni. Meni je to dalo jednu čvrstinu. Tako se mama Snježana uhvatila radova, pokrpala zidove, okrećila, slagala parket, stropove i sve što je trebalo. Ja se osjećam jako dobro, osjećam se super. U biti ja sam dokazala samo sebi i ostalima da ja mogu jako puno. Da sve šta god si ja zamislim i šta god ja sebi zacrtam u glavi da ću ja to i ostvariti. Željki je danas 19. rođendan, već odavno se navikla na skromne proslave. Torte za rođendan su davno prestale. Rođendan se proslavi. Ako se ima, proslavi se. Ako se nema, opet se proslavi. S čašom vode se može proslaviti rođendan. Nazdravi se, natoči se voda, nazdravi se i to je to. Završila je srednju hotelijersko-ugostiteljsku školu s odličnim. Unatoč tome, na prijemnom za fakultet bila je nekoliko mjesta ispod crte. Vjerojatno ću pisati višu razinu engleskog jezika kako bi dobila pravo upisa na pravni fakultet. I to je to uglavnom. Eto, pripremam se tako polako, ako ima neki prijemni, istražujem po internetu, raspitujem se kod ovih koji idu na faks. Željka je srednja kćer, najstarija Kristina osoba je s teškoćama u razvoju. Mlađa Štefica završava 3. razred strukovne škole. Ona se nije htjela snimati, teško joj je jer je zbog neimaštine često bila predmet ismijavanja. Najmlađa sestra bi inače trebala tu spavat, ali pošto smo navikle nekako biti jedna uz drugu, blizu si onda ona spava tamo, ja i mama tu spavamo i Kristina spava tu.
I one bi voljele biti poput svojih vršnjaka, ali zadovoljne su i sa sitnicama. Za njih sreća znači kad im sestrična uredi nokte. Čokolada je bila kad je bila. Znači, dijelila se je na 3 jednaka dijela, svakome brojile su se kocke, znači tako da niko nije bio izostavljen. Naravno što se tiče djece, a ja čokoladu nisam voljela tada, mada ju volim. Mama Snježana uvijek je nabavljala sve potrebno za školovanje, pa čak i ako je to značilo da će jesti brašno i vodu nekoliko dana. Bez obzira na to što je to bilo brašno i voda, nije bilo čak ni posoljeno, nego je to samo preprženo na ulju. Mi smo bili sretni. Mi smo bili sretni da imamo šta jest. Za nas je to bilo jelo. Možda je za nekoga to neko ne bi ni pogledao, a kamoli jeo, a mi smo jeli. Mi smo bili sretni da imamo i brašna, i vode, i ulja, da možemo to napraviti. Ni danas hladnjak nije prepun, kupuje se samo ono osnovno. Meso je i dalje za njih luksus, koji kada kupe dijele skromno na više dana. 10-20 deka mesa, velim, sam da zamiriši, da promijeni miris toga jela, da nije ono, a za najest, ne, da se jede, to ne. Nekada nisu imale ni vode u kući, ali hrabra mama uhvatila se vodoinstalaterskih poslova i pipu iz WC-a namontirala je u kući. Nije neka ekstra pipa, ali je pipa. Znači ne moram ići van kad kiša pada, snijeg pada, idem van, nosim po snijegu, po kiši vodu, nego tu natočim vodu i donesem tu onako koliko mi treba. Kada je došla u Zagreb, Snježana je bila u naponu radne snage, ali i s malom djecom koju nije imala kome ostaviti na čuvanje. Dođe i to, i dođu vam trenuci kad mislite ja dalje ne mogu, ja više ovak ne mogu, meni je dosta svega, ja više ne vidim jednostavno izlaz. Ali no, međutim, čovjek mora sam sebi reći da može. Šanse za zaposlenje bile su tada male, danas sa 47 godina nikakve. Socijalna pomoć, invalidnina, dječji doplatak i alimentacija koje je Snježana uspjela izboriti za najmlađu kćer. Od tih prihoda živi ova obitelj. Nema trošenja na nešto što ne treba. Ne treba sve, ali nešto najglavnije, znači režije, platiti, kupiti namirnice u kuću, prašak, ulje, šećer, sol i tako dalje. I onda ostalo, ako neko joj treba, ne znam, cipele, tenisice, to ne 500 kuna tenisice, nego od 50 recimo kuna tenisice, pa onda majicu koju ili Štefica knjigu, da si kupi bilježnicu. Nije tako teško, navikla sam se zapravo. Tako da, kad bi vjerojatno negdje otišla i ne bi to radila, vjerojatno bi mi falilo ovo. Umjesto ispijanja kava, kako to čini većina njezinih vršnjaka, Željka razmišlja o budućnosti i školovanju. Imam ja velike snove, zapravo ja bi voljela raditi ili nešto što ima veze sa pravom ili sa djecom, recimo kao socijalna radnica, nešto onako u tom okviru. Zašto baš to? Ne znam, osjećam da sam za to zapravo stvorena, ne znam. Volim to, volim kontakt s ljudima, volim kad mogu nekome pomoći, volim pravednost. Zna da je mama izdvojila 1500 kuna za drva kako bi prezimile i da takav izdatak može značiti zakidanje osnovnih stvari, zato je u potrazi za poslom. Recimo pomoć u kuhinji, pa bilo šta god se ponudi, znači čišćenje, šta god treba. Znači, naučena sam sve raditi tako da nije mi problem bilo što raditi. Tražila sam recimo konobarenje, nisam uspjela naći nažalost, pošto svi traže neko iskustvo radno, a ja ga nemam jer sam tek izašla iz škole. Ali se ne predaje, svjesna je situacija u Hrvatskoj, ali ipak vjeruje da se prilika za zaposlenje može dogoditi već sutra. Imam snove da danas sutra budem svoj čovjek, da dobijem posao, da želim izdat knjigu, znači pišem roman, da želim ga izdat. Želim znati da sam ja. I mama Snježana isto ima snove. Ovo malo što imaju ona želi urediti još bolje, kako bi njihova trošna kućica koju iznajmljuju za 800 kuna mjesečno zaista nalikovala na pravi dom. Iskreno rečeno, ja sam sretna, ja sam zadovoljna, tu gdje jesam, to je, nije moje, ali moje je. Želje su mi da moje cure, ove dvije koje su krenule u školu, Željka koja je završila školu da se zaposli, da si nađe posao,
Štefica isto do jednog dana kad završi školu, da i ona isto se zaposli i da imaju svoj život i da imaju svoj posao. A ja ću biti tu gdje jesam, opet sretna i zadovoljna s njima, gledajući njih kako uživaju u životu. One su dokaz da se sa pozitivnim pogledom u budućnost, bez obzira na traume, strahove, neimaštinu i nemoć, može iz ničega ipak stvoriti nešto. Možda nije sjajno, blještavo, novo ili u trendu, ali njima je sve. I sve što imaju stvorile su svojim rukama uz pomoć onih koji nisu okrenuli glavu od njih, već su im dali poticaj da bolje postoji i da se nikada ne treba predavati.